Tubahaye ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro bya Inshuro TV. Uyu ni umwanya w'amakuru yaranze icumweru. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Alexandre Platinum. Nanjye Jean Dodier niyo dusenga. Pascaline niyo gushima. Pascaline, amakuru reka tuyanzikire kumvaho nshya bati iterambere ry'u Rwanda mu ngamba. Ibinyamakuru byinshi nk'igihe imvaho nshya byanditse ku rwego rw'igihugu rishinzwe iterambere RDB rwatangaje ko ibikorwa by'ubukerarugendo no gusura u Rwanda bikomeje nk'ibisanzwe. Bashimangira ko nta bwandu bwa Ebola buri mu gihugu. Amakuru yacu tuyakomereze ku gihe. Kayonza abasaga 30 bacukura amabuye bitemewe n'amategeko bafashwe na drone. Times, Umuseke na Kigali Today aho banditse ko polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Uburasirazuba yatangaje ko hamaze gufatwa abasaga 30 bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bafashwe n'indege zizwi nka drone zitagira abapilote. Polisi igasaba bishora muri ibyo byaha ko babihagarika byihuse. Pascaline, amakuru yacu tuyakomereze ku gihe aho banditse inkuru bakayiha umutwe ugira uti abantu 10 bakeka ibikorwa byo kwibasima bataye muri yombi. Ni impanuka yabaye ku 28 Gicurasi 2026 ubwo iyi modoka yavaga mu ntara y'Amajyaruguru iza mu mujyi wa Kigali. Amakuru avuga ko ubwo iyo modoka yari igeze mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Nzovu mu mudugudu wa Rutagara, umushoferi yananiwe gukata imodoka irenga umuhanda. Umushoferi bimuviramo gukomereka. Ubwo natwe ntuko dusoje. Pascaline, reka ngushimire. Nawe wakoze Alexander. Ibiganiro by'Inshuro TV nakagaruka. Ciao ciao.